Ngucanio gatagati ka mutongoria wa kiama kia PNU Peter Munya na seneta wa Meru Kiraitu Murogi yahota guthararia kampeini cia kumatha kura cia mutongoria wa bururi kaunti-ini ya Meru. Kuringana na Munya uria uratetera giturwa giake kia ugavana, seneta Kiraitu uria urenda kumuhagura na Mithika Linturi aria maratongoria kampeini cia mutongoria wa bururi mwena ucio matire na uge hari muingi. Naonea president wetu huruma kidogo. Mimi namuonea huruma kwa sababu timu ile anafikiria inamsaidia hapa ni ile inamuangusha hapa. Nyinyi mnaona president wetu kweli anaweza kusaidiwa na Kiraitu na Linturi? Wanaweza kumsaidia kupata kura hapa? Sasa hapo ndio shinda iko. Oho Munya ni okirire munini wa mutongoria wa bururi William Ruto akiuga niwe ukoretwo akihuthira Kiraitu kwagira kiene utongoria wake na guthararia mihango ya kiama kia PNU. Nikijaribu kujenga chama yetu ambayo hata inaunga president mkono, Ruto anavuruga, ananipeleka kotini. Munya ugite undu uria urehete kieji muti ni itua riake ria gukahurana na giturwa kia mutongoria wa bururi mwaka wa 2022 riria Ruto atanyite gukayukia matamu ma utongoria kuma kuri mutongoria wa bururi angigacagurwo guthamaka ikereka ria keri tariki 8 mweri wa kanana mwaka uyu 2022. Pande ya mlima Kenya ya East ile tunaita Mount Kenya East, lazima hata sisi watoa kiongozi wa national wa kuenda kutafuta kiti ya president. Gavana Munya na seneta Kiraitu uria urahurana na giturwa kia ugavana na kiama kia Jubilee makoretwo makigucaniria utongoria wa kaunti ya Meru, o mundu akienda gukorwo na uge munene wa giuteti iguru ria mwerekero ria gitaru kia Meru gikuoya. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.